lo mo la no fa le fa ya le mo tu ya wa tai mo le ya no lo fianga con talai ya ma lo la va le fa to lo ho le la pale o le to le nganga fa tai lo fianga sai ma le fa foi no da fono mata mai la son naf e o fo le ya ya ma lo lo fa ma lo lo sa e non è poi Moses si fa talai per la fianga molia tu fa tele o fiba manaya nia le tua tu le mai o al fa foi no da to palme i temio toi nei o inga eu te fa tala fa foi lo fianga ile mai te palmia beneta e va pe foi le fianga tai le tua ngai ia mal tai foi el mato va ngale to lo sulu le fianga ya lau ia male mamalu tele o da to palme e ale ta poi nga Samoa e ona tulanga fa lupe ia ta poinga foi si tu malo ia malo va stai fa la ta fa manuia foi fai volo to fai pule no to ta poinga leu que va o seki ka ko palo ka le ngai ia va stai o to manuia na lau fianga le fong talai se me fi fa malama ia malia le se malu poleta pape tulai bai monga numertas no le wa sa no le sui fale atai le nei tu fa pena fu mala toi tu on me la le fi malam mai o la ta o mai lu se fudu le la toi tu e au le angi ngai lu ngai lu fudu iva wa po anu mer sa ole to e fa la wi lo 29 ale we sa no e lu se fudu to vai o fer sa o numero na ia maliele ai sula ngalo malo lo ai la pau nga kali fa ya kulong tau sei fa le la nga fa la ka sa matula kono ia maliele suyo vai mangoto ma mo ia la pe la uma ia ai fa pena or kali ngalo tau ia ngalo malo lo lo fianga le nga fong talai e ava tele ona le ta tu la fona tu mawe na ma tu ya tu ai fa pe matua se tanga te fa pe ai fe talai fa pe o le ngwa matua tanga te fa tu ina ye le nu male le la te mana ai se ngan sau no nga ia ele no mali i to no mo tale nei o le pe si sa o asu e vai mo la ngai tu la fona tu mau se me fa malam la ngole sau no sa o su yo le o la tu tai tai le na ile numero na do su wi ale sau no mai na ye le la sa fia ma o fe numero sa o le ye tonu le fa mo lo fe o ma po na de tele le suyo fa la ta fa no wa ata fu sa no nga menga ku puelu te ia ye mana tu ia le lo fe nga ia su malu fa la ta fa ia sula fa malu watu ia nga ia fa malu watu suyo ia al vai mo nga yang fa la ka le ai ia wa sala poli sala ya bala o ki popole tai ia malia se tulai mai su ia me fa na sa o fifsilia wala vai le tele su I fa to la to rufuriva ia fa wa sa no ko la fa e lo fianga ke e lua iva sa como man mela lua iva la sa fai mai ole ko iva la skala la lo fast part so that's the reality ya lo fianga le fontalai ole tu la fono we no mame ne on mata ya amata watu ye taimi o tona ifo o au le si tangata sa o le taliaina le au mai tu la fono le a ina ia au fia ia le 10% le o tina ono lo manatu sai o le ua tulanga tutusa tina mali so se mea lama tato wona ruenga wa kusa kong me uma lava sa yela lo manatu tawa mai bel tina ia ilon tulanga to fai pule a fa manueina mai ona ia peitai wa lo foi suanga bate ia wa fusia foi manatu foi pe na ye nata ya le foto e amal tu la fo o le la o mo to a tiri nai le tu la fo no wa mo moli mai nei
awale tu lo fianga ile fong talai mo tu la fon ele lei ona maua mai le to ono le atina ya fai de pasen na activate lo le ai ni fa le tonu fo le di tangi fa msnonga mana that's another matter. It goes through the court after soloia it's a process for avele ko faile aloka ko mo mai si sui albele ol fakat kali se male pe ol melen kupungi ya menga mo ilo wa ya mangaku mo ro wole ako ya kinga sauro komu lengu mela ko ko activate lo fa ngalo ne se me ku wa fo what for ai lang si me pe fa se tang ye se sifaka pasanga tinale and then that goes to the court ava pe dismiss it court that's another matter ko fa si spalo ka ko fa me la ya ale reality ngan mele ele ka kaunga mai lo fa ngalo ne se me ko fa what for pe lo nga ya mana tu le tatum tau ya ole tu la fono wa luma menel mo ia kwa talia atoto nei tu maro pawal mele lo fianga fong tala ia mo fa maro ku ka o solo ulang lo fa foi ina ia wo pisa ngel mele ole palo ka lo fianga male fa tuanga le lo yesi ia lo fa ngel me wo ko wala ia mo te ko pisa ia melale mole foi pa tele lo ia sio tu malo ia pa tele tu tapo inga ma due tele tol banga kontang al parmen so foi me manuia la tai ya malo sa noi lo tu fale ngom tua ba poia sui malu mai kreaten merfa